Yes, reka ambasuzike mbifurize kugira amahoro y'Imana. Nizere ko mukomeje kugenda amumererwa neza n'amakuru yo muri iki gitondo kuwa kabiri tariki 18 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. N'amakuru rero birumvikana tugiye guhera hehe. Amakuru duhera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Birumvikana ane kwitangazo umutwe wa M23 wamaze kugenda ushyira ahagaragara. Hanyuma rero amakuru yo kuri uyu wa kabiri turayakomereza hehe. Mu gihugu cy'Ubwongereza hari itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara. Itangazo ryashyizwe ahagaragara muri iri ijoro ryatambutse, aho Ubwongereza bugira ibyo ubusaba umutwe wa M23 birimo no guhagarika intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira kandi ko mu mujyi wa Bukavu habyutse hari agahenge, ndetse kugeza ubu ngubu turaza kubabwira aho urugamba rwerekeje ni mu bice bitandukanye, nabyo turaza kubirambura. Nyuma kandi turaza kubabwira ko tubona kanya, turababwira ko hari abakozi bagera kuri 50 bashinzwe ibijyanye n'umutekano wo mu muhanda muri Mbujimayi barimo gusaba amafaranga y'umushahara wabo ngo amaze imyaka n'imyaniko batarahabwa. Ngayo rero amakuru tugiye kubagezaho muri aka kanya. Nizere ko ubwo maze kugenda mubimenyera, ubwo no gukora like, nyuma kandi niba uri na mushyashya birumvikana no gukora subscribe no kwibendera TV. Ibitekerezo byanyu mukagenda mubidusangiza, ubundi tukarushaho kugenda dufatanyiriza hamwe dusangira aya makuru ku buryo burambuye. Twana Kreti ani kwibendera TV, ireka mukanya nze dutangira ku buryo burambuye n'aya makuru. Yes, ikaze nanone muri aya makuru kwibendera TV. N'amakuru yo kuri uyu wa kabiri tariki 18 Gashyantare muri uyu mwaka 2025. N'amakuru rero tugiye guhera he. Amakuru tugiye kuyahera Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 wamaze kugira gute, wamaze gushyira hanze itangazo. Ni itangazo ryo kuri uyu wa kabiri tariki 18. Kuri uyu wa mbere mu nyihanganire tariki 17. Akaba rero ari itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'umutwe wa M23 ariwe Lawrence Kanyuka. Ni tangazo rero ryamaze kugenda rishyirwa ahagaragara, rikaba rihamagarira abarwanya Tshisekedi bose kwihuta abakifatanya n'umutwe wa M23, ubundi bakamugira gute bakamurwanya. Umutwe wa M23 wasabye imitwe ya politike yose itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kwiyunga mu rwego rwo kubohora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'uyu mutwe ariwe Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere tariki 17 Gashyantare muri uyu mwaka 2025 yavuze ko M23 Alliance Fleuve Congo itanze umuhamagaro wo gukunda igihugu ku mbaraga zose za politike n'iz'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC zisangiye nayo ibyifuzo by'urugamba rwo kurwanya itekamutwe hakoreshejwe cyangwa se hakurikijwe itegeko nshinga mu rwego rwo kubohora iki gihugu. Umutwe wa M23 wakomeje uvuga ko imiyoborere mibi iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igitugu, ruswa, ikene wabo, kwikubira umutungo w'igihugu ukaba uw'umuryango umwe, ibyaha biterwa inkunga na leta, ibyibasira inyoko muntu ndetse n'ivangura, hiyongereyeho no gupfobya amoko amwe n'amwe y'abanyekongo ari imbogamizi ikomeye cyane ku mahoro, umutekano, kubana mu mahoro ndetse n'iterambere ry'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
uyu mutwe rero mu itangazo washyize ahagaragara wasabye abarwanya Tshisekedi bose kunga nawo imbaraga mu rugamba rw'impinduramatwara rukomeye mu kubohora abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bw'agatsiko bw'iterabwoba mbere yo gushyiraho ubutegetsi bukora kandi buzashobora kuzahura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubo uyu mutwe wa M23 wasabye guhuza nawo imbaraga kandi harimo amatsinda y'abantu bahatirijwe kujya mu buhungiro ndetse n'imiryango y'abanyekongo baba muri diaspora no kuvuga baba mu mahanga. M23 yanasabye kandi abangaba kugaruka mu gihugu cyabo bagafatanyiriza hamwe nabo kucyubaka. Ngibyo rero ibijyanye n'itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bijyanye na politike. Twihuse turababwira ko Ubwongereza bwamaze kugenda busohora itangazo rireba uyu mutwe wa M23 aho ribasaba guhagarika imirwano. Ubwongereza bwatanze itangazo ku itariki 16 Gashyantare muri mwaka w'2025 bukaba busaba guhagarika byihutirwa imirwano, gukuraho imbogamizi zose no gusubira mu biganiro hakoreshejwe inzira z'amahoro yayobowe na Afurika. Mu itangazo umuvugizi w'ibiro by'Ubwongereza bishinzwe ububanyi n'amahanga Commonwealth n'iterambere yavuze ko nta gisubizo cy'igisirikare gishobora kuboneka muri iki kibazo. Kwinjira kwa M23 nabo bafatanyije ngo muri Bukavu ngo no kwica ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi ngo no kwica amasezerano ya Loni. Ibi rero ngo bikaba ari ukwiyongera k'umwuka w'intambara ishobora gukura muri aka akarere, bikaba rero byateza ngo ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Akaba ari byatangajwe n'umuvugizi w'Ubwongereza aho rero basaba umutwe wa M23 guhagarika intambara ahubwo bakajya mu biganiro n'ubuyobozi bwa Kinshasa kubirebana n'ikibazo cy'imibereho y'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri ku rwego rukomeye. Iki gihugu kivuga yuko ibintu bikwiriye gukemurirwa mu biganiro iby'intambara byo ngo nta gisubizo babona ko bishobora gutanga. Ibyo rero ibijyanye n'itangazo rya leta y'Ubwongereza bamaze gusohora bagenda basaba umutwe wa M23 guhagarika intambara ahubwo bakerekeza hehe mu biganiro. Uribaza ngo Tshisekedi ibiganiro azabyemera cyangwa bizagenda gute? Ntumbaze gusa n'umutwe wa M23 ukomeje kugenda umusaba ko yakwemera bakagirana ibiganiro, ariko kugeza ubu ngubu Tshisekedi nta kintu yari yasubiza. Hanyuma kuri uyu wa kabiri muri iki gitondo mu mujyi wa Bukavu biramutse gute? Ese mu ijoro byari bimeze gute? Kuri uyu wa mbere no kuvuga muri iri joro mu mujyi wa Bukavu hagaragaye ugutuza cyane, aho rwose ubona ko abantu batuye muri uyu mujyi bafite gutuza cyane. Birumvikana bamwe ntabwo ubuzima bwari bwasubira kongera busubira mu buryo nk'aho transport kugeza ubu ngubu ntabwo ubona ko urujya n'uruza rwari rwasubira kuba rwose. Abahunze barimo kugenda bahunguka, birumvikana abari bahungiye mu Rwanda barimo guhunguka. Ubwo rero kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Bukavu birumvikana ubuzima burimo kugenda bwongera bugaruka gahoro gahoro. Hanyuma kandi umutwe wa M23 ukomeje isuku n'isukura muri uyu mujyi wa Bukavu kugira ngo abagiye bipfurika mu bice bitandukanye no kuvuga FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bose bagende bapfurukurwa muri ibyo bice bakomeje bipfurikamo muri uyu mujyi wa Bukavu. Hanyuma rero birumvikana kugeza ubu ngubu tubabwira kuvuga ngo imirwano yerekeje hehe.
kugeza ubu tuvugana imirwano umutwe wa M23 nyuma yuko wamaze gusezeranya ko ugomba kora abaturage bo mu Minembwe ndetse nta gutindana kana gatoya, aho ku mugoroba w'ejo Kamaniyora umutwe wa M23 wamaze kugenda uyitahamo. Hanyuma rero kugeza ngo muri uru rukerera imirwano biravuga ko ikomereje muri bice bitandukanye za Nyangezi, za Musheni. Rwose ahangaha niho imirwano irimo kugenda ibera muri iki gitondo. Muri uru rukerera akaba ari imirwano yaramutse, aho rwose ubu muri Musheni, Rubimbi ndetse na Isingo abatuye ahangaha ngo batangiye kugenda bumva amasasu. Birumvikana ni muri ya gahunda yo kugira gute yo gukinagiza abafarigese n'abawazarendo baba bagiye banga kugenda abamanika amaboko ngo barambike intwaro, bagakomeza kugenda abarwanya umutwe wa M23. M23 rero iravuga yuko ari ugukomeza gahunda no kugera muri ibi bice bya Bideka, Rubarika ndetse bakamanuka no kuharenga. Gahunda y'umutwe wa M23 nkuko bakomeje kugenda babivuga no gukomeza ngo bakajya na Kinshasa mu kubohoza abaturage b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibyo bikomeje kugenda bivugwa ngaho, aho imirongo y'urugamba kugeza ubu ngubu irambuye. Aha muri aka gace kitwa Musheni ubu ngubu rwose intwaro zikomeye za karundura z'umutwe wa M23 zamaze kugenda zihagera. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zihagera. Hanyuma kandi haravugwa ko hari na operasiyo irimo kugenda imanuka yerekeza muri bice bya Bideka na Rubarika. Ibyo rero ibirimo kugenda bivugwa, ubwo birumvikana makuru arambuye. Mu makuru yacu ya saa sita arambuye turaza kugenda tubigarukamo, tugenda tureba aho urugamba ruraba rugeze kuri ayo masaha. Hanyuma rero abadukurikiye hano ku Ibendera TV, tugenda tunagana ku musozo. Munyemerere tubabwiye ko hari abakozi barimo kugira gute, barimo gutabaza. Baravuga yuko bamaze igihe kinini badahembwa, bakaba rero barimo gusaba agashahara kabo. Abakozi bagera kuri 50 ba komisiyo y'igihugu ishinzwe umutekano wo mu muhanda, no kuvuga babandi baba bashinzwe kugenda bashyiraho ibyapa mu mihanda, babandi baba bashinzwe kugenda bareba ko umuhanda wangiritse bagatanga raporo ugakorwa, babandi baba bashinzwe mbese ibijyanye n'umutekano wose wo mu muhanda ariko atari polisi. Aba rero bo muri Mbujimayi barasaba kwishyurwa amafaranga yabo y'umushahara y'imyaka 9 yose, namwe mujye mwumva. Hanyuma rero aba bakozi ngo bagera kuri 50 bakaba ari abo muri komisiyo yitwa CNPR, akaba rero ngo ari abo muri Mbujimayi mu ntara ya Kasayi iyo mu Burasirazuba. Barasaba kwishyurwa amafaranga y'umushahara y'imyaka hafi 9, bagasaba kandi no kwishyurwa amafaranga ya mekanizasiyo ndetse na prime yo gukora imirimo bahawe. Mu nyandiko yo mu cyumweru gishize yoherejwe muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, imihanda n'uburyo bwo guhuza imijyi, ikaba yaramenyesheje ko ku itariki ya 17 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 nibwo iyi baruwa yanditswe. Aba bakozi rero bakaba bavuga yuko barimo kugenda basaba leta ko bakwishyurwa amafaranga yabo, ngo amafaranga bishyuza nayo kuva mu mwaka w'2016 kugeza uyu munsi. Namwe unyumvire n'ukuri kw'Imana ukuntu hari abantu baba bararenganye. Hanyuma rero ngo aba bakozi bavuga ko kuva icyo gihe, no kuvuga mu mwaka w'2016 kugeza uyu munsi, ngo nta faranga ryo gukoresha bari bahabwa, ngo nta mushahara, nta prime, nta gihembo, nta ki. Nyamara kandi bo ngo bakomeje imirimo yabo. Roger Chirombo, umuyobozi w'intara ya
ya Kasai Orientale avuga ko aba bakozi batumiwe nk'abakorerabushake, ariko ngo yongeraho ko hari intambwe zigiye guterwa kugira ngo habeho ibiganiro hanyuma ubundi babe bagira icyo bagenerwa. Birumvikana rero ko aba bakozi rwose bababaje, nyamara ubuyobozi bukaba butangiye kuvuga ko ngo bangajwe nk'abakorerabushake. Bibaze nawe kuva mu mwaka w'2016 kugeza uyu munsi aba bakozi bataka bavuga yuko nta kintu barimo kugenda abahabwa. Ngira ngo rero abadukurikiye, ngayo amakuru twagarukaho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 18 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025, ubwo tubahamagarire cyangwa se tubibutse ko isaa sita zuzuye ari amakuru ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV ku isaha ya saa 12:30 z'umugoroba, nabwo n'andi makuru abagenda avugwa hirya no hino nayo mukayakurikira hano ku Ibendera TV. Ngibyo ko byifashe rero, munyemerere mbashimire cyane, nizere ko mukomeza kugenda amukora like na subscribe, ndetse mukibuka no gukora kuri ako kantu k'inzogera, hanyuma ubundi amakuru tugakomeza kugenda atuyasangira. Nizere ko merewe neza, ndabashimiye cyane rero, ariko mushobora no kugenda musangiza izi nkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV inshuti zanyu, hanyuma ubundi ibindi bigakomeza bijya mu buryo. Ndabashimiye rero, mwirirweho mugira amahoro, Imana yibarinde.